Avgust 1914. Duž reka Drin i Save krenula je ratna mašina. 600.000 vojnika, moderna artiljerija, konjički pukovi, oficiri, školovani u najboljim akademijama u Beču i Budimpešti. To je Austro-Ugarska, jedna od velikih sila Europe, jaka 50 miliona. Ljudi koja kreće na zemlju za koju jedva misli da vredi truda da se osvoji. Njihova meta je Srbija, zemlja od 4,5 miliona ljudi još uvek. Istrpljena od 2 teška balkanska rata vođena u prethodne 2 godine. Vojnici idu na front u pocepanim čizmama, neki bez pušaka, čekajući da uzmu pušku od palog druga. U Beču nema straha, samo samopouzdanje koje graniči sa prezirom. Generali očekuju da će ovaj pohod biti gotov pre jeseni. Neki oficiri čak ne nose ni zimske kapute. Za njih ovo i nije pravi rat. To je kratka kaznena ekspedicija protiv male drske kraljevine. 28. juna bosanski Srbin, nacionalista, ubio je nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu. Beč je to iskoristio kao izgovor da Srbiji uputi ultimatum, napravljen tako da bude odbijen. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat. Već sutradan, austro-ugarski topovnjaci na Dunavu su granatirali Beograd, pa je srpska prestonica postala prvi grad u Evropi napadnut u Prvom svetskom ratu. Beograd stoji tik uz granicu, opasno izložen, pa su se srpska vlada i vrhovna komanda već bili preselili južnije u Niš i pre, nego što je prava invazija počela. Vrhovna komanda srpske vojske pripada vojvodi Radomiru Putniku, jednom od najiskusnijih vojnih umova na Balkanu. Ali kad invazija počne, on nije ni u zemlji. Putnik je na lečenju u Austro-Ugarskoj, na banjskom oporavku, baš kad je rat objavljen. Čudnim sticajem okolnosti, car Franc Jozef lično naređuje da se Putniku dozvoli da se bezbedno vrati kući u Srbiju, odluka koja će carstvo skupo koštati u nedeljama koje dolaze. Ono što dobijaju umjesto lake pobede jeste prvi pravi poraz carstva u ovom ratu. Da bi se razumelo šta se dogodilo na Ceru, treba razumeti u kakvom se stanju nalazila vojska. Srpski vojnici su iznureni. Mnogi od njih su se borili u Prvom Balkanskom ratu 1912, pa u Drugom Balkanskom ratu 1913, jedva 6 meseci mira između ta 2 rata. Uniforme su iskrpljene. Municija se pažljivo deli na racione. U pojedinim jedinicama vojnici dele puške, jedan je nosi, pa je vraća onome iza sebe kad padne. I sad, pre nego što su te rane i zarasle, najveća vojska koju su ovi ljudi ikad videli prelazi granicu. Drugom srpskom armijom komanduje general Stepa Stepanović, kog vojnici poštuju ne zbog plemičkog porekla, nego zato što se borio rame uz rame sa njima svakom ratu koji je Srbija vodila u poslednje 2 decenije. On nije čovek koji veruje u čuda. Veruje u teren, u tajming i u izdržljivost umornih ljudi kojima više nema kuda da se povuku. Jer to je istina koju niko naglas ne izgovara. Ako Srbija izgubi ovu bitku, nema druge odbrambene linije. Ovaj rat nije o teritoriji. Ovaj rat je o opstanku. Srpska obaveštajna služba očekuje da će glavni austro-ugarski napad doći sa severa, preko Save, pravo na Beograd. Greše, prava opasnost. Dolazi sa zapada, preko Drine iz Bosne, gde general Oskar Potiorek gomila 2 pune armije za bočni napad. Ako Potiorekove trupe prve stignu do Visova Cera, čitava srpska odbrambena linija se ruši, a Beograd ubrzo pada. Stepanović shvata opasnost skoro prekasno. Izdaje naredbu za marš, ne miran napredak, nego prisilni, iscrpljujući pohod putevima koji jedva da su i putevi. Ljudima koji 2 dana nisu spavali kaže se da, nema vremena za odmor. Kiša pretvara staze u blato, kolasa municijom upadaju u blato pa se moraju rukama izvlačiti. Nema hrane, nema skloništa i vremena ima jako malo. Svaki izgubljeni sat je sat. Dobitka za Austro-Ugare. Srbi stižu na Visove Cera samo par sati pre neprijatelja. Nema dovoljno vremena da se kako treba ukopaju. Jedva da imaju vremena da dođu do daha pre nego što se 2 vojske sudare. Cer nije jedan dramatičan vrh. To je dug, šumovit greben, visok, otprilike 700 metara na najvišoj tački, isečen uskim seoskim putevima i malim selima poput Tekeriša, koje će na kraju postati centar borbi. Protiv srpske druge armije stoje 2 pune austro-ugarske armije pod komandom generala Oskara Potioreka, oko 200.000 ljudi ukupno, posvećeno invaziji
protiv otprilike 180.000 srpskih branilaca razvučenih tankov po cijelom zapadnom frontu. Na papiru brojke izgledaju blizu. U praksi, austro-ugarska strana ima jasnu prednost u artiljeriji, mitraljezima i modernim puškama. Srpska vojska i dalje koristi mešavinu starijeg oružja, dela zaplenjenog od Turaka svega. Godinu dana ranije, u Balkanskim ratovima, u noći 15. avgusta 1914, dve iscrpljene vojske se susreću na padinama. Cera u potpunom mraku. Nema meseca, nema vidljivosti, samo teški. Olujni oblaci i grmljavina koja se sprema iznad glave, ni jedna strana. Tačno ne zna gde je druga. Blesak munje na kratko osvetli padinu i na trenutak vojnici s obe strane vide koliko su već blizu jedni drugima. Onda borba počinje. Ovdje nema organizovane borbene linije. Nema usklađenih komandi, koje bilo ko može čuti preko buke oluje. Ovo su hiljade iscrpljenih ljudi, koji se sudaraju u skoro potpunom mraku, na blatnjavom terenu često, se boreći prsa u prsa jer nema vremena za punjenje niti vidljivosti za nišanjenje. Bajoneti, kundaci pušaka, sudari izbliza u blatu, kiša koja, guši veći deo buke. Munja postaje jedina svetlost koju iko ima, kratki, blesci haosa pre nego što se mrak ponovo vrati. Ovo nije kratak, lak pohod koji je Beč obećao svojim vojnicima. Ovo je brutalna, neorganizovana borba za opstanak na padini planine bez jasne strategije, samo blato, iscrpljenost i volja da se dočeka jutro na nogama. Kad oluja prođe i sivo svetlo obasja greben, ni jedna strana nije potpuno pobedila. Ali Srbi i dalje drže visove za carstvo koje je očekivalo brzu predaju, samo to je već ozbiljan problem. Dani koji slede nisu jedan dramatičan sudar, nego sporo, iscrpljujuće, guranje duž istih grebena, srpskim jedinicama kojima ponestaje municije. Naređuje se da drže položaje bajonetom, jer često nemaju više čime da pucaju. Ali na drugoj strani linije lomi se nešto drugo. Moral. Austro-ugarski vojnici, koji su očekivali kratak, lak pohod, sada se suočavaju sa neprijateljem koji odbija da se povuče. 19. avgusta Stepanović osjeća da je neprijateljska linija blizu. Loma i naređuje opšti protivnapad duž celog fronta. Uspeva. Austro-ugarske linije se ne samo savijaju, nego se ruše. Ono što počinje kao organizovano povlačenje pretvara se u paniku. Vojnici napuštaju opremu i artiljeriju, jureći nazad ka Drini, istoj reci koju su pre 2 nedelje prešli očekujući laku pobedu. Hiljade pokušavaju da je pređu, nazad pod vatrom, a neki se dave u istim vodama kroz koje su marširali. Desetine hiljada austro-ugarskih žrtava i čitava invaziona sila odbačena preko granice koju je prešla sa tolikom samouverenošću. Srpske trupe zarobljavaju hiljade zarobljenika, zajedno sa artiljerijskim oruđima, puškama i snabdevačkim kolima napuštenim u povlačenju. Oprema koja će pomoći da se nadoknade Srbijine hronične nestašice u borbama koje tek dolaze. Vest se brzo širi Evropom, mala balkanska kraljevina, koju u Beču, Berlinu, Parizu i Londonu skoro niko nije uzimao ozbiljno, upravo je jednom od velikih evropskih carstava nanela njegov prvi poraz u Prvom svetskom ratu. To je također i prva saveznička pobjeda čitavog rata i pripada Srbiji. Poraz je lično poniženje za generala Potioreka, koji je Beču obećao brzo osvajanje. Neće još biti smenjen sa komande, dobit će još jednu priliku da napadne Srbiju kasnije te godine, koja će se opet završiti neuspehom, ali njegov ugled se nikad neće oporaviti. Za Srbiju pobjeda kupuje vreme, ne i sigurnost. Za nekoliko meseci mnogo veća i bolje snabdevena austro-ugarska sila će se vratiti i zemlja će se suočiti sa još težim borbama duž reke Kolubare pre kraja godine. Cer nije kraj srpskog rata. To je rani i skup dokaz da zemlja namerava da se bori za svaki njegov pedalj. Stepa Stepanović će kasnije postati jedan od retkih ljudi u srpskoj istoriji koji nose čin vojvode. Ali te noći, u toj oluji, bio je samo komandant koji je sve uložio na iscrpljene ljude kojima više nije bilo kuda da se povuku. Bitka na Ceru je podsjetnik da veličina i samopouzdanje nisu isto što i izvesnost. Ponekad ishod rata ne odlučuje strana sa najvećom vojskom, nego strana kojoj više ne preostaje ništa osim da drži svoje tlo.